Kwirirwa abakurikiye Fata Ikiganza TV. Aya ni amakuru twabageneye mugiye kubana na Hirwa Shafi. Turi bwibande ku ngingo zikurikira. Naho Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'urubyiruko muri Village Urugwiro. Ingingo ya kabiri turi bwibandeho naho Meya w'Akarere ka Rusizi yahaye ibihembo bishimishije ku bana bavuye mu mashuri bitwa bifatwa nkaho bagiye gusubirwa mu mashuri. Naho mu mahanga ni Perezida Vladimir Putin yagabye ibitero kuri Ukraine. Ingingo ya kane turi bwibandeho naho muri New York City ibitaro byari byabaye by'abahanzi nyuma yaho haza gutera izo Al-Shabaab zaka abahanzi amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika. Turaje tuyarambure mu kanya gato. Reka tuyarambure nk'uko tubibabwiye ku ngingo ya mbere aho Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'urubyiruko muri Village Urugwiro. Perezida Paul Kagame yababwiye ko u Rwanda ari bo bagomba kurucunga bakanarucungira ejo hazaza, ariko urubyiruko rwamugaragarije imbogamizi ruhura narwo mu bukungu n'iterambere. Urubyiruko rwavuze ko mbere na mbere ubushobozi butahagije kuba bateza igihugu imbere, ariko Perezida Paul Kagame akaba yageneye urubyiruko asanga miliyaridi 5 zo gukemura ibibazo. Perezida Paul Kagame yababwiye ati iyi nkunga muhawe mugendere muyikoreshe ibikwiye gukorwa. Ingingo ya kabiri reka tuyikomereze mu karere ka Rusizi. Meya w'Akarere ka Rusizi yatanze inkunga ikomeye ku bana bavuye mu mashuri, yayibahaye ku buryo bwo bazifashisha bajya mu mashuri. Uyu meya w'Akarere ka Rusizi yavugaga ko abanyeshuri bavuye mu mashuri bari ku rugero rwo hejuru cyane. Amakuru yacu yakomereze mu mahanga. Perezida Vladimir Putin yagabye urutero kuri Ukraine simusiga avuga ati aha ubu butaka ni ubwanjye kandi uzivanga mu iyi ntambara sinzamworohera. Perezida Vladimir Putin uru rutero yakabye rwababaje Amerika, rwahitanye abaturage 10,000 rugahitana n'abasirikare 5,000. Urutero simusiga rwangije hegitare 800 za Ukraine. Amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa New York City muri USA ahariya muri Amerika, aho ibirori byari byabaye by'abahanzi. Ibyo birori byari byabaye byari bihagaze miliyaridi 8 n'amafaranga 7 y'Amerika. Aya mafaranga yahombwe cyane kuko haje kuzamo abanzi cyangwa se abaterabwoba. Joe Biden akari bakoze kitari cyemewe neza, ariko akaba yavuze ati nyuma yaho yo kumva ayo makuru yahise atangaza ashyira umutekano wo gushaka abo bahanzi baburiwe irengero. Reka amakuru yacu tuyasoreza aha. Mwari kumwe nanjye Hirwa Shafi, ndabashimiye.